Ko te iwi o Ngāti Manuhiri ki te raki o Tāmaki Makaurau, kai te kōkiri i tētahi rautaki whakamātautau i ngā mahi tautiaki i ngā ika o tikapa moana. Ko te wawata ia, ka whakamānuhia e te iwi ngā waka e toru hei te tōpito whakamutunga o te atu i Kirihimete. Nei te pūrongo a Tumamau Harawira. He manu moana ki tai, he kanohi ki te ao te iwi, ki uta. It's not good enough for just the Crown to be there. We as Te Iwi Māori, we also have a place and space to be in this area. Ko te au o Morunga, te ingoa o tēnei kaupapa, e mahitahi ai te iwi ki te taha o te tini a Tangaroa. He rautaki tiaki i te āpure moana nui nei o Hauraki, i whakatūria rā i te taurua mano. We've moved into a pilot program with the Ministry of Fisheries to look at how we can provide education, promotion and advise fishers, both recreational and commercial, around what is good, safe fishing practices. E rima rau mano tāra te utu mo te hoko i ngā waka e toru, he waka o mua e nei nā te manatu Pirihimana i whakamahi i te ipu o Amerika. Hei tā Ngāti Manuhiri, e hara i te mea kai te tukuna te mana o te manatu, kia rātau. Our role will be to work alongside fisheries, raise that awareness with good, clear communication, but ensure that, hey, take only what you're allowed to, because if you keep taking more, there's nothing left for everyone else. Ka mutu kai te kimi a Ngāti Manuhiri, te hunga rangatahi, mā rātau tēnei kaupapa, e arahi. The ocean is in a desperate need of help, and I think it's awesome that the iwi can lead and work alongside other agencies for the whole marine reserve or marine shellfish restoration projects in the future. So yeah, I think it's just a great time for everyone to come together and work together to restore the Gulf. So Te Ao Mārama is about promoting succession planning for our rangatahi. We want our young people to see working in conservation, kaitiakitanga, te tai ao as a viable career option. I kuraina a ngā waka ki te kura moana o Aotearoa. Ai tāna he whai tikanga tēnei kia parahuarahi hei whai mā ngā rangatahi Māori e whakapapāna ki tēnei rohe. We'd like to see more rangatahi in the area and following with us and ultimately making it a better sustainable place for the future. Ka noho ngā waka nei ki uta mo tētahi wā ki te whakatika-tika, ka whakapaingia hoki te āhua, kia rite ai ngā waka nei ki te tautiaki i a tikapa moana, hei te Kirihimete. Tumamau Harawira, Te Ao Mārama.